الأسمى مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. hare musidɓe julɓe e yetti allahu tabaraka wa taala e juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. hare ɓawa ɗum ɗo musidɓe, mi hiwrake on hiwrago wonande julɓe ɓen ko aduna e hiwrago gondantedemo jalla wa ala no suɓani ɗum ɗon gondimɓe ɓen ko aljanna yoɓe hiwrodir. woni yo janƴe kisal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe, nokku kala ko tolorɗon hiɗo dara men e oɗo télé meɗen Jama TV, émission meɗen gandal e faamu. hare no musidɓe julɓe, mi turiki allahu tabaraka wa taala nde wonta ballo o wallito kala konngol ngol andantedema lan wolde ɗum ɗo yeeso moɗon, yo taw ko saabu makko kanko allahu jalla wa ala mi woni e wowlirde ɗum ɗon. o danda en kala ko wiyete yiingo e nani e ko gollirte fi yimɓe. allahu tabaraka wa taala o pottintene en e ɗiɗo piiji. haɗa ɗen tori kañum kadi onon ɓe jooɗiɓe kala no keeli no ndaara men, nde allahu tabaraka wa taala ƴettata on tawna on e ɓe andantedema himo mantiɓe ko qur'anul karim, woni heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon ɓe gollitira. allah on inni ko sabu ko ɓen woni jomiraɓe hakkille ɗen, ko ɓen woni jomiraɓe kañum kadi hakkille ɗen. ɓe woni ɓalla on fewni kadi ko ɓe woni jomiraɓe hakkille ɗen. kono noon sino wajede ma qur'an no jangede, neɗɗo goto no toon o jaɓata heɗatagol ko jangete kon, o yiɗata yiwde waaju ngun, o pottitoto o yalta o yaha yaasi ma o yaha haaju makko. allah on inni wa sayujannabu hal ashqa, si waaju wajama ɓurɗo malkisede on pottitoto waaju ngun jaɓata gollitirde. idan noon musidɓe, émission moɗon ngon gandal e faamu hande kadi arti e bawgol allahu tabaraka wa taala no addanori on welo welo ko woni ɗum honɗum. hiɗen mari hoɓɓe meɗen tedduɓe ceerno ɓe andantedema ko wonɓe yangodade oɗo qur'anu karim. hare hiɗen mari ɓe ɗo ɓe andantedema machallah. joni en jonneɓe kamɓe ɓe hiwro jama on fof ɓawoɗon kañum kadi hettiten e hunuɗen ko honno hikketen ɗon inchallah. hare falyatafaddal maskura wa majura. assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam. jama on fof no weltana moƴƴa. mbeɗen hare miɗo inni Souleymane Bari, miɗo hoɗi Wakam. hare miɗo notiɗo noddago émission gandal e faamu. assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan noon musidɓe, iɓe jogani e neldari molanadi ɓe ceernoɓe meɗen ɗo woni ceerno Souleymane Ba oubien Bari. aywa nam, haɗay iɓe jogani en ɗo yewtere nandantedema ko ɓe jangane en qur'anul karim, ɓay iɓe andira ɗum ɗon. idan noon kono ɗo en jondeɓe hiɗen mari yewtere nde wi'etende la yuti'una fi rida nnasi maɗo la yatlubuna fi rida nnasi wa yu'thiruna rida llahi ta'ala. woni yewtere meɗen nden hande no yowiti e ɓe ɓandantedema ɓe ɗaɓɓata weleye ko weltinta tagore nden, ɓe ɗaɓɓa ko tikkinta allahu jalla wa ala. hare ko ɗum woni toɓɓere yewtere meɗen nden
en arti e muɗum joni goto kala harayno tora nde sabitoto yewtere nden aywa ahmad cheikh uɗitane e jonde nden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe o yi ko Jama TV addani on émission moɗon gandal e faamo. hare ɓeɗo ceernoɓe ko ceernoɓe meɗen yalla o neɓimɓe yeeso meɗen waɗa barki e gandal maɓɓe ngal ɓeydana ɓe okkora ɓe ala ɓen. hare wallahi sa nande qur'an o no ɗatiri noon a tawa modi qur'an no weeli kono ko si tawi ko wawɗo jangude qur'an woni e jangude wallah sifa ange dande no weeli ha si uudike ɗo allah kono ala kulli musidɓe e weltanike ɓe buyi ɓe heddori ɗon e joni neldari koɓe neldani yiɗuɓe gandal e faamu yiɗi Jama TV hare ɓe hewti joni kañum kadi musidɓe wiwɗen toɓɓere meɗen nden ɓawoni andantedema yetti Allahu tabaraka wa ta'ala neminɗo e mandantedema nemaji hewɗi. Allahu azza wa jalla inni e suratul Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wonde nedema so eɓɓi limugol nema ko Allahu tabaraka wa ta'ala nemini on kon on wawata ɗum huɓɓindade en wawata ɗum andude bal Allahu tabaraka wa ta'ala o inni ko ono yo bani adam sinno aranɓe moɗon e sakkitiɓe moɗon e yimɓe moɗon e jinne moɗon moɓodiri e tundere leydi nokku gotum goto kala e moɗon fonti juuɗe muɗum torike faale muɗum. Allahu azza wa jalla inni mo okkore goto kala ko o tori kon. Allah on inni ɗum ɗo wonari no ɗuyita komi jogiti ga kon si wona si a ƴetti mesalal a tuggingal e nder ndiyan kun toɓɓum yaltukun ɗon hare ko ɗum woni ko ɗuyti ko Allahu tabaraka wa ta'ala ma naqasa dhalika mimma indi shay'an illa kama yanqutu al-mikhyatu idha udhila al-bahr. subhanallah. idan non hiɗen juula e dow nelaɗo makko muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo mandantedema ko kamɓe woni dogoyeyɓe suuya sujja ko ley arsi Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe inna rabbi ummati rabbi ummati rabbi ummati jomi am mofte an ɗen jomi am mofte an ɗen hiɗen juula e dow ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hara yewtere meɗen nde musidɗo woni la yatma'una fi rida nnasi wa yu'thiruna rida Allahi ta'ala woni ɓeɗo hakkille maɓɓe deƴata e weltingol yimɓe ɓen ɓe suɓo gani weltingol Allahu tabaraka wa ta'ala. eɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko taguma. Allahu azza wa jalla woni ko wodinma ko kanko woni arkesuɗoma wonɗoma e waɗande kala nema. si tawi noon a yeggiti on a ndaari bani adama no waywade wo a huuli felode on ɗon on a wakkilike ferore Allahu tabaraka wa ta'ala haray ko honɗum wiwɗa ɗum ɗo musidɗo woni ɓe yimɓe ɓandantedema ɓe ɗaɓɓata ko andantedema weltinayi tagore nden seytina tikkina Allahu tabaraka wa ta'ala. eɗen andi annabajo on alayhi salatu wassalam maɗum Allahu azza wa jalla hino yewta en ko dow ko nder qur'anul karim jalla wa ala inni wo wondanedema si tawi a ari a tawi yimɓe hiɓe yeddude Allahu tabaraka wa ta'ala wa in yakunu honno Allah inni si tawi a tawi ɓe jumpuɗe
hiɓe yedda allahu tabaraka wa taala allahu induma fala taqudu ma'ahum innakum idan mithluhum. allahu inni so tawi wa in yakunu fi hadithin gayrihi, woni so a ari a tawi ɓe yewtere ma e gollal hiɓe gollude tawi yondira e ko allahu tabaraka wa taala yiɗi wela, allahu inni fala taqudu ma'ahum, wata joɗodo e ɓeɗo. si a tawi ɓe organise de soirée, wata wondu e ɓeɗo, wata joɗude e ɓeɗo. si a tawi hiɓe yarde beere, wata joɗude e ɓeɗo, wata wondu e ɓeɗo. fi hulugol ma yoɓe fele ɓe inna kayijo kan accitimen, awa men accitemo o wona goto. musidɗo julɗo, wata ɗaɓɓu konko andanteɗe ma, weltine tagore nden ɓaawo ɗon tikkina allahu azza wa jalla ko ɗum allahu inni fala taqudu ma'ahum, wata joɗodu e ɓeɗo wonɓe yeddude allahu tabaraka wa taala. si a jaɓi tun on joɗodi, innakum idan mithluhum, haray dey onon jaɓuɓe joɗodugol e maɓɓe. ma an wonduɗo e ɓeɗo yahanayɓe kuma jiwu, ɓeɓe andantedema koyoɓe honno, koyoɓe hirdo e yeddugo allahu tabaraka wa taala, ɓe immo bimbilaw ɓe yaha e yeddugo allahu tabaraka wa taala. an musidɗo so tawi ko ɓeɗo wondata ya wawu famude ɗum ɗon haray moƴƴale maɗa ko ɗum allahu inni fala taqudu ma'ahum innakum idan mithluhum. si a waɗi ɗum tum a joɗodike ɓeɗo haray ya wawu famude an e maɓɓe ko gotum. ko ɗum musidɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam makani en wondanedema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. nelaɗon ɓe maki wo wondanedema bani adama on o duwa ka ɗoftagol jiyaɗo on fiyo yeddu allahu tabaraka wa taala. sukaɓe buy hande, juuɓe buy hande, ko honɗum woni ɓe naɓorde, ko honɗum woni ɓe puusude ha ɓe waɗa bakkatuji. si wona yiɗugol weltingol ɗimma maɓɓe ɓe yeggitino hiɓe tikkinde jalla wa ala, woni oɗo organise soirée nodditiɗon jonniɓe carte invité, ɓe yiɗa ɗum ɗon ɓe watta ɗum ɗon, kono feere o ala ko ma ɓe yaha fi weltingol on ɗon. ma ɗum oɗo oɗo ko wondo e yahude ɗaɓɓoye juuɓe, o noddamo peti aru fotte nokkel kaari yaaden o ndaara o tawa himo aami hersugol weldijo makko o innamo en yaadata ton, o innama o habbalan o yaha o ɗowtamo yo wawu faamude himo ɗaɓɓude ko weltinta jiyaɗo on tikkina jalla wa ala. ko ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. wondanedema ɗoftagol tagaɗo ala waɗɗake hay e goto nde o ɗofto jiyaɗo sifa makko tagaɗo fiyo yeddu allahu tabaraka wa taala. ko ɗum musidɓe imam Shafi'i rahimahullahu jalla wa ala ɓe maki wo annasu ghayatun la tudraku wa laysa li ila salamati min sabilin fa alayka bima yanfa'uka falzamhu. imam Shafi'i ɓe maki wo wondanedema annasu ghayatun la tudrak, wondanedema ɓeɗo yimɓe ɓen faale maɓɓe ɗen ko faale ɗandentedemo no ɓurti, ko etiɗa wo ya hewtoy e majje a wawata hewtude e majje. ɓe maki noon wa laysa li ila salamati min sabilin, wondanedemo mi ala komi wawata rewde ha mi hisa, mi ala ngol lawol komi wawata rewde ha mi hisa ɓe yimɓe. awa noon fa alayka bima yanfa'uka, ɓe inni jeyaɗo ndaaru kala ko andantedema ko ɗum woni ko nafatama waɗa ɗum ɗon. ɓe maki falzamhu, duumo e nden hunde nandantedema ko ɗum woni ko nafatama. ayyo musidɗo, idan e yii jeyaɗo on hay hakkude makko e joomi makko himo dulli, ko ɗo yiyata jiyaɗo goto
maɗum en yi'i jeyaɗo on hay hakkunde makko e joomi makko himo o dulli ko ɗo yiyata jeyaɗo goto mo andanitedema hande himo mari golle jango mo mari golle faɗɗi jango mo mari golle wi'e lebbi himo heɓude seeɗa ari ha nyande Allahu tabaraka wa taala jogiti oɗo inna joni honɗum wonde nedema rabbi ahanani joomi an hoynilan Allahu inni innal insana li rabbihi lakanud bani adama on o laatike wonande joomi makko ko o dulluɗo bani adama on non o dullani hay Allahu tabaraka wa taala si tawi non an musidɗo aɗa ɓi weltingol o dullando Allahu azza wa jalla o bani adama mo Allahu okkorimo nemaji haaɗi ɓurti ha Allahu inni nema komi okkorma kon si a eɓɓilimugol ɗi a wawataɗe huɓidade a wawata andude embere nema komi nemi makon anyo bani adam o mo Allahu tabaraka wa ta'ala tagi fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allahu mulirimo e tagindi oɗo jeyaɗo o mo andantedama Allahu no waɗani mo nemaji kanko tigi ko andata musidɗo ndaru seede Allahu tabaraka wa ta'ala hino waɗani o nemaji ɓurtuɗi ɗa andi hondu woturu mo itti ɗum e bani adama ko jelodowa ittande mo diya a ittanayi mo geloji joyi diya ko wannon kañum kadi mo ittani e bani adama yitere wotere o ittanemo honɗum geloji 50 musidɗo julɗo bani adama sa ittanimo ngal kinal diya temedere hino waɗɗima si a bonni awra makko diya temedere hino waɗɗima siko hondu woturu geloji 5 ndaari ɗum ɗo kontano hondu woturu ɗi 5 hondu woturu ɗi 5 sappo ndaaru kulli maɗin sappo hiɗa mari ɗon gelowɗi temedere koyɗe maɗen sappo gelowɗi temedere yitere ma wotere ne gelowɗi 50 yitere wotere gelowɗi 50 nowru gelowɗi 50 nowrugo gelowɗi 50 mbayi koji ɗi ɗiɗo 25 ɗi dow 25 ɗi ley 25 ɗiɗo kañum kala men 25 woni ɗi temedere ɗiɗo nayi si a mottidiri Allahu tabaraka wa taala hino waɗi ɗum e maɗa ɗum e ɗum mu Allahu inni innal insana li rabbihi lakanudun o bani adama wonande joomi makko himo dullanimo o bani adama no an si a ɗaɓɓi weleye ko o weltinta hara ya wawu famude a ɗaɓɓi ko a wawata timminde ayo musidɗo julɗo si a ɗaɓɓi weltingol o amma wallahi a wawatamo timminde ko ɗum ɓe maki o wondanedema wa qala rajulun li hasani albasari rahimahullahu taala suka goto wi'anno ɓeɗo karama koɓe wiyeteɓe hasanul albasari ɓe maki o wondanedema inna qauman yujalisunaka liyajidu bidhalika ila alwaqi'ati wondanedema ko ono yo imam yimɓe goo no ara ɗo joɗoɗo e moɗon haɗa hay hunde addali ɗo si wona yoɓe heɓu e nder yewtere mon ko wona e yewtede kon ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe naɓa nokkel kaari fa alayka sabilan awa noon hondu hiɓe ɗaɓɓude e moɗon laawol fa qala hawwin alayka ya hada imam hasanul basari ɓe maki o ko an yo kaarijo hoyfindin dow ma modi waɗu doyi hoore maɗa fa inni atma'atu nafsi fil jinani fatma annat wondanede mo dey min mi deƴini wonkil ankin mi hooliniki mi deƴiniki yiɗɗugol aljanna wonkilkin deƴi wa atma'tuha fil jinani fil najati min annari fatma annat mi deƴini wonkil ankil yoki rewu reweteɗɗe fi yoki wawu lawade ko nder yiite wonkil ankin jaɓi ɗum ɗo ɗofti deƴi wa atma'tuha
fi salamati minan nasi wo mi eti mi deƴini wonkil anki yoki wawu rewde haki hisa e yimɓe ɓen goto wawlatamo goto yennatamo goto aybintamo goto sabitotamo ɓe maki wo falam ajid ila dhalika wo ɗum ɗon mi wawali heɓande ɗum ɗon sabilan lawol komi eti wo komi rewi wo yimɓe ɓen wowlelan musidɗo jollopiji tatino ɗo ko etiɗa o a heɓataɗi ala nun ɗum la salamata minan nas ko itiɗa wo yimɓe ɓen ɓe wowlete ko allahu tabaraka wa taala tagi fof allahu tabaraka wa taala yennama ko allahu tabaraka wa taala tagi fof alyahudu inni uzair ibnullah annasara inni almasih ibnullah yimɓe makka ɓen inni almalaikatu banatullah allahu azza wa jalla jaabiɓe kadhabani ibnu adam walam yakun lahu dhalika wa shatamani walam yakun lahu dhalika allahu inni bani adama on o fennilan bani adama on o yennilan si tawi allahu tabaraka wa taala taguɗo tagore nden o hisali ɗiɗo konnguli si tawi nelaɗo makko on ɓurɗo moƴƴude on kanko kañum kadi hisali e ɗum ɗo nelaɗo innama ko sahirun kadhab nelaɗo wowlama e kala none ko yennete nelaɗon aybinama si tawi ko moƴƴere nelaɗon waɗetanoke hay e hunde siko bonugol kañum kadi fir'auna woletanoke ko dow leydi ɗo ko moƴƴi en yi'ari nde fedde wonde ira ɓe andantedema ma ɗum fedde wonde irande fedde iblisa ɓe inna wo wonde nedema iblis hino e dow gonga a fama ɗum fedde gono ɗo hinde ira nde wi'ay wo wonde nedema iblis ko wowli kon ko non woniri allahu inni iblisa sujjan adam wosi iblisa sujjanno bammen adam harayno iblisa sirki joni noon fiwata iblisu sirku ɓayno iblisa yiɗa sirkande allahu ko sabu ɗum o sujjali hara musidɗo julɗo si tawi hiɗa jombi hiɗa resi ɓeygu ma maranima hirande hiɗa mari kolo ma on hewti noddima lan ko suudu ma lan habbima a inni ɓeygu an jonnanan ɗon kolo on hirandande yo ñamu ɗum ɗon si ɓeygu ma jonnali onon ɗiɗo ko hombo toñi hade ko ɓeygu ma toñi awa noon si tawi iblisa o yamiramo yo sujju ko hombo jeyi sujudu ko allahu on ko hombo yamirimo yo sujju ko allahu on si iblisa sujjali o toñi ka o toñali o toñi ko ɗum allahu inni aba wastakbara wa kana min alkafirin ɓay o waɗi ɗum tun allahu inni qulna habitu honno allah inni fakhruju minha fa innaka rajim yaltanaka nder aljanna yaltu kisan an karaɗa ɗo an yo iblisa musidɓe julɓe ko ɗum waɗi ɓeɗo karamokoɓe ɓe maki wo wonde nedema ɓay mi ɗaɓɓa ni wonkil anke yoki rew e lawol harake hisayi yimɓe ɓen wowlatamo wo wonde nedema falam ajid ila dhalika sabilan mi heɓana ɗum ɗon lawol fa inna nnasa lam yardaw an khaliqihim ɓe maki wo wonde nedema ɓeɗo jeyaɓe ɓeɗo yimɓe ɓe weltoraki tawo ɓe weltoraki allahu tabaraka wa taala ɓe yondinoraki allahu azza wa jalla wa raziqihim allahu monanteɗama ko kanko woni ko arkisiɓe fa kayfa yardawna an makhluqin mithlahum wonde nedemo ene ɓe yondinorake ɓe weltoraki allahu tabaraka wa taala ɓe wolimo e kala haalaji ene ko honno ɓe yondinorto e tagalo sifo maɓɓe ɓeɗon komo wolude hay e hunde musidɗo sa ɗaɓɓi weleye tagore nden a heɓata karama ko goto inni wo hajatu nasi gayatun la tudrak wo haaju yimɓe ɓin wo ko miijo e faale mo andantedemo heɓatako si a yeddi ndar hoorema wallahi ala ɓurɗo wawude yelade ha hewti miskino ma ha hewti faqir baso on ko yeloto kon o walay o maya tawa feccere ma si feccama pecce tati ko o yeli kon ko peccu gotu ngo heeɓi ka idan musidɗo julɗo ko ɗum faale yimɓe ɓen e hajuji yimɓe ɓen ko faale mo andantedema heɓata ko fof hara musidɓe ko wonnon kenga se daari ɓe ɗo وقال موسى عليه الصلاة والسلام يندقو النبي موسى قال لربه وقال موسى عليه الصلاة والسلام لربه
يا ربي إن الناس يقولون في ما ليس في. فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك. الله تبارك وتعالى النبي موسى ندي الله النبي موسى إني يا ربي كو أن يجوميا إن الناس نيب بندي يقولون فيه بولد أن كونغول كاندن تيدم ما ليس فيه ألا أن بففداد أن ولم بنم إند من ميلا دون الله تبارك وتعالى وحين ديني كسان النبي موسى الله إني يا موسى كو أي موسى لم أجعل ذلك لنفسي konko faalaɗa ɗon landiɗa ɗon fiimu mi waɗanali ɗum hoore andey fa kayfa ajalhu laka ko honno mi waɗirantama ɗum mi waɗali fi min wata mi wowle ko honno mi waɗirantama ɗum mi waɗali fi wata mi yenne ko honno mi waɗirantama ɗum mi waɗali fi wata mi sabote min allahu tabaraka wa taala an yo musa ko honno mi waɗirantama ɗum mi waɗali fi yo fof yiɗan min allahu tabaraka wa taala an yo musa ko honno mi waɗirantama ɗum mi waɗali ken kadi fiyo fof yo añan an yo musa ko honno mi waɗirantama ɗum musidɗo julɗo ko etiɗawo a wawata heɓude weleye yimɓeɓe musidɗo julɗo idan no mbay a faami a wawata heɓude weleye ko weltinta ɓe jeeyaɓe musidɗo julɗo e kala gollal e kala ko natanta أردن يمودو ولي الله عز وجل يدومودو. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تبارك وتعالى إمام مالك ابن دينار بماكي ووندنيدما منذ عرفت الناس وجلمي عندي الحاليين ببن لم أفرح بمدحهم وها هند ميول توراكي كو يمببن من تتمكن والله wo ha hande ibi mi andi yimɓe ɓen mi weltoraki ko jeeyaɓe ɓen woni lan e mantude kon walam akrah wo ha hande kadi mi añaali madammatahum ko ɓe woni lan e sabotude kon ko ɓe woni lan aybinde kon wo ha hande mi añaali ɗum ɗon kañum kadi qiila imam malik ibnu dinar wi'ana walima dhalika ene ko fi honɗum onon yo imam malik ha hande honno ono yo imam malik ibnu dinar ha hande on weltorali ko jama on mantata on kon ha hande kadi on tikkali ko jama on aybinta on kon sabota on wola on piijugo ko fi honɗum qala hadumuhum muftirun wa dhammuhum mufattirun ɓe maki wo wondanedema o mo andantedema ko wonɗolan e mantude o ɓurtinay o wowlay ko ala e ɓernde makko o wonɗo lan e mantude o ɓurtinay o wowlay ko ala e ɓernde makko wa dhammuhum muftirun o mandentedema kañum kadi hino aybinde lan sabotanmi wolami kala konnguli ɓe maki hareyde oɗo kañum kadi ko wonɗo e fantinde oɗo o wowlay ha o ɓeydita ko ɗum waɗi ɓeeɗo ɗiɗo goto kala e maɓɓe ha jon ala e maɓɓe musidɗo julɗo si a yii wonɗo e mantude yiɗuɗo mantede nelaɗo maki wo wonɗo e mantude o sallallahu alayhi wa sallam ƴettu leydi ukka ko nder wunduko makko ye subhanallah modi onon kon karamokoɓe machallah en mbakaja hewti ko hewtuɗa en mbawaɗini ye allah mi yaali sifa maɗa emba machallah no mantama woɗo yo gande ƴettu mbullari ukka ko nde wunduko makko ko waɗi si'a iwidi eɗen mantoje ɗon ko wonma wolande kon ha cheytan cuɗinanima a darniti golle maɗen haray o bonni fi maɗa fof an yo musidɗo julɗo haray ko wono noon kañum kadi e ɓeɗo ceernoɓe maki o falamma alima salihuna dhalika sanga nde andanteɗe maɓɓe ɗo moƴƴuɓe ɓe andi ɗum ɗon atharu ridallahi ta'ala ala ridan nasi ɓay noon ɓe andi ɗum ɗon ɓe suɓi weleye
allahu tabaraka wa taala e dow welaye tagore makko nden kanko allahu azza wa jalla. qala shafi'i rahimahullahu, imamu shafi'i yalla yurmeɓe ɓe maki wo, ma ahadun illa walahu muhibbun, ala hay e goto e jeyaɓe ɓen si wonamo mari yiɓɓe, ala hay e goto si wonamo mari yiɗuɓe mo, ko wala noon kañum kadi himo mari añuɓe mo, wa mubghidun mo mari kañum kadi añuɓe mo, ala hay e goto e yimɓe ɓe si wona heɓoto e yimɓe ɓe andanteɗamo no yiɗimo, ha ko noon kañum kadi heɓoto e yimɓe ɓe andanteɗamo yiɗamo hay yi'ude. fa in kana la budda min dhalika falyakun il mar'u ma ahla ta'ati llahi azza wa jalla. wono si tawi noon fiyake on ko noon wayi, feere o ala ɓe waɗɗinima ya jogo welda ɓe andanteɗama ko ɗoftiɓe allahu tabaraka wa taala. enen ko ɗum anduɗen, si jiwo on fuɗɗike jangude, o fuɗɗike tiggade, goleɓe makko ɓen fof, juuɓe ɓen fof koye ɓe innuma anawi, minen hande kadi en wondata, minen hande kayen kadi en yadata, ɓe accitamo kanko tun. si tawi allah on wallitakimo o arta ko sama kala o tawta ɓe. si tawi oɗo suka fuɗɗike jangude, o fuɗɗike accitude waare, o fuɗɗike accitugol heɗagol musique, o fuɗɗike accugol jatagol, yi'aki san groupe makko on fof no selamo ɓe accidamo nokku gotum, o wona kanko tun. goto yahatako makko no ɓe weldirno non, hande kadi ɓe jogortamo non, hande kañum kadi ɓe innamo ene kaarijo a nawini hoore maɗa keccum fijay, hiɓe hodamo hiɓe ɗaynamo, ɓe yiggitino ko oya mo andanteɗema weldijo makko on wallinomo ha o yidde allahu tabaraka wa taala. allahu inni wa yawma ya'addu dhalim, ñande ngatoyta o toñuɗo ala yadayhi juuɗe makko ɗe ɗiɗi, yaqulu o inna ya laytani lam attakhidha fulanan halila, e bone an awa hananinolan hara mi jogitaki kaarijo weldi, hananinolan hara mi jogitaki o to jatigi, ko waɗi laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula. o inni o weddijo an, o jatigijo an, o weddijo an, o nabidiɗo an, o majjinilan sagane andanteɗema peewal ngal ari e an, sagane andanteɗema mi fuɗɗike jangude, peewal ngal ari e an, sagane andanteɗema mi yiɗi kaɗo dina, sagane andanteɗema mi fuɗɗike jangude. weldijo an on ari so winsinilan, o bonnanilan, ha mi arti mi tawimo, wa kana shaytanu lil insani khazula. emba bani adama on o laatike bani adama ko gaño makko, emba yominisi allahu tabaraka wa taala innamo honɗum. khuduhu faghullu, nangemo kolmbonmo, thumma aljahima sallu, boganelanmo ko nde yiite jahannama yo immolo. subhanallah subhanallah. idan musidɗo ya wawu famude welaye tagore nden a eɓɓa heɓugol ɗum, kono a gaynata fiɗum ɗon. ko ɗo wonɗen e habbitade en arta joni inchallahu jalla wa ala e yewtere meɗen nden. hare en jonnayi cheikh Souleymane Bari ɓe jangana en qur'anul karim, ɓawa ɗon kañum kadi arten gayntoɗen yewtere nden. on tuma si joni temɓe kañum kadi ɓe jangitona en inchallah musidɓe. aywa nam cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون الله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe ɗon andine ɗo dalika woni mahmoudul khalil husari ɗon andu kamɓe janggirta ni dare karama koɓɓe ɓe janga ni subhanallah subhanallah en hande kañum kadi en ittike loko
e ceernoɓe ɓen rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Amodi ceerno Souleymana yo Allah on ɓeydanɓe ɓe artirani en e ceernoɓe meɗen ɓen woni Mahmoudou Khalilou Husari. Amma wallahi ko ceernoɓe ɓe andantedema mi laabu poste mi yiɗiri ɓe saabi Allah i wallah kala kadi ko kala mo andantedema ko neɗɗo janngowo Qur'anul Karim anduɗo Qur'anul Karim fala budda yiɗa ceerno on. ɗo handi Allah on innuno wondanedema annabi Musa wa alqaytu ilayka mahabbatan kako alayka jamil. ɗe gandi Allah on innanno wondanedem annabi Musa wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni. Ko an yo Musa mi bugike e dow maɗa giggol iwru ɗum ko an. Allahu tabaraka wa taala waɗi e annabi Musa giggol. A yi'e annabi Musa tun yiɗaɓe feere o ala ko waɗi Allah wonno eɓɓi annabi Musa ko honto ne oyte ko o jiyaɗo ɓurɗo wonde bandi woni Fir'auna. Allah won daari tawi si Musa ƴiƴanɗam wela, si Musa yehiɗon tawi na yiwɗom wo yiɗatamo, annabajo makko on yeɓoto woni, annabajo makko on maye woni. Allahu tabaraka wa taala ini honɗo wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Ko ayyo Musa mi bugike e maɗa giggol iwɗugol ko am min Allahu on woni ko waɗi ɗum e maɗa. Kala yiwɗoma wawata añudema ko yiɗete. Kala yiwɗoma ayyo Musa yeloto heɓugol sifa maɗa ko ayyo Musa mi waɗi e maɗa giggol iwrugol ko am. Aw musidɓe julɓe, Allah on waɗi giggol e Mahmoudou Khalilou Husari e jeyaɓe ɓen e julɓe ɓen heewɓe ɓen e maɓɓe i wallah. hane no musidɓe ɗin kontinde yewtere meɗen nden ɓawo woni andantedema e jarni e ceerno Souleymane hiɗen duwanoɓe ɗen weltanoɓe Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi. hane musidɓe ɓeɗo ceernoɓe wiyeteɓe Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu jalla wa ala qala هذا مع أن رضا الخالق هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل بل لا بد من سخطهم عليك. وندنيدما بما كي كوكو يوتالو وندما هذا دندو ما أن رضا الخلق وندنيدما no welaye jeyaɓe ɓen la maqdurun wawata ko eɓɓade sakko goɗɗo hattana ɗum ɗon weltingo jeyaɓe ɓen, wala ma'murun wonali kadi hino yamira, wala ma'thurun wonali koko egga ko ma jeyaɓe ɓen etoɗa weltinaɓe ɓe maki fo huwa mustahil, ɗum wawata wonde. kala wo ko rewɗa a wawata weltinde jeyaɓe ɓen ɓe maki la budda min suhtihim alayka, feere o ala nde tagore ɓe jeyaɓe ko ma ɓe tikka e dow maɗa an yo oɗo jeyaɗo ɓe maki fala an yaskhatu alayka, ko si jeyaɓe ɓe ɓe tikki e dow maɗa wata fuusa bi ridallahi anka wo yultiroya e weleye Allahu tabaraka wa taala ahabbu ilayka ko ɗum ɓura yiɗede e dow maɗa, wa anfa'u laka ko ɗum ɓuratama nafude kañum kadi si jeyaɓe ɓen añima Allahu tabaraka wa taala weltori golle maɗe, Allahu azza wa jalla manti fi maɗa hare ko ɗum woni moƴƴi. musidɓe julɗo kala mo ko jogoto makko no wo wondanedema ala ko ɓuri hulɓinade e jeyaɓe wo kan ala ko ɓuri hulɓinade e jeyaɗo mo andantedema Allahu tabaraka wa taala no waɗi e makko yimɓe ɓen no yiɗimo, no waɗi e makko si o wowlaniɓe ɓe nanay, no waɗi e makko si o yiltodiri ko o yilti woɓɓe iwtere ɓawo wo o jeyaɗo non tawa ko kanko on jeyaɗo ɗon ko Allahu tabaraka wa taala ko hay e hunde mandasi famike ɓe maki wo jeyaɗo goto hinomo ɗo fi makko no hulɓini, on jeyaɗo mandantedama nokku kala ko yaari yimɓe iwtere ɓawo makko
si o wowli ɓe jaɓanayimo, si o faalama hunde ɓe wallitotomo, kala wo ko o memmini yimɓe no waɗa mo ni, no wola fi makko, no towna fi makko, ɓe maki ala ko ɓuri bonde o tawa kanko ko Allahu tabaraka wa taala na hay o hunde ko Allah o, tawa Allahu azza wa jalla konta fi makko hay o hunde. Wallah ko yimɓe jelo hande heewi tawa groupe maɓɓe on ardinali mo si wona sabu puyde makko, groupe makko weldiɓe makko ɓen ɓe hittinirali mo si wona sabu puydam, jaadiguiɓe makko ɓen ɓe jogitorali mo si wona sabu puydam makko ɗam, ko ɗum ɓe yiɗirimo, ɓe wolatamo si wona sabu puydam makko ngal, ɓe mantirtamo si wona sabu samakala makko ngal. Musidɗo si tawi suka watti hoore mum ko mantirteɗo kala ko samakala woni, suka watti hoore muɗum kala ko samakala woni, kanko ko ton o naɓorte, kanko ko ton fi makko wowlete towne dow, ɓe maki wo haray kan ɓuri jasude e tagore nden ko Allahu tabaraka wa taala. I wallah nam an ɓuri jasude musidɗo juɗɗo. ko ɗum si imam ibnu qayyim al jawzi ɓe maki wo wondanedema ko si a etike a wawali weltinde tagore nden ɓe seytinanama Allahu azza wa jalla kan weltanoma wondanedema ko ɗum ɓuri moƴƴude maɗa an yo oɗo jiyaɗo, wa an yaskhatu alayka anka khayrun wallahu ghadin anka. si ɓe tikki e dow maɗa har Allahu tabaraka wa taala kan no welti e dow maɗa wondanedemo dey ko ɗum ɓurma wondande e nafoore. kono noon fa in kana suhtuhum la budda minhu, si tawi feere wo ala ko rewɗa wo a wawata weltinde nde tagore, ko ma tum ɓe tikkanama, ko ma tum ɓe wolama ko boni, alal taqdirina fa athir suhtahum, wonnedam awa haray eɓɓu suɓoɗa tikkaye ko ɓe tikkata kon e dow maɗa. wata ndaaru groupe weldiɓe wo wonu goto musidɗo, a yamiraka noon wonugol goto antum juɓɓe ɓenno ɗo o waye ko ya wonu goto e sukaɓe e juuɓe fewro maɗa, tawa kamɓe ko sama kala fiji ami weli foti ko ɗum mapini ɓe, ɗon wonu goto. wallahi wonu goto ara yeyde Allahu tabaraka wa taala toni fi maɗa, hara ko ɓe sukaɓe ma ɓe fuɗɗodunoɗa sama kala, accuɗaɓe ɗon jokkola peewal, hara ko ɓe juuɓe ɓe fuɗɗodunoɗa sama kala, accuɗaɓe ɗon jokkuɗa peewal. wallahi si a jokki peewal ngal a artare muɗum, si ɓuroyi seeɗa ɓe yeloyte wawde wono wawɗa, ɓe kala ko ɓe jooɗi ɓe wowlay fi maɗa, goto kala ko jooɗi mantoray fi maɗa, goto kala ko jooɗi weltoray hayyon yewtu hayyon naɓidu musidɗo. wallah tawa noon ko ɓe fof selunoma hanki he duumo musidɗo. athabatu thabat ko ɗum Allahu inni ya ayyuha alladhina amanu aminu, nani aya o ya ayyuha alladhina amanu, ko onon yo gonɗinɓe ɓe gonɗini ka Allah inni ɓe aminu, sen firtiri ɗon gonɗine. est ce que haray faamike mala son faami so Allah inni ya ayyuha alladhina amanu, ko onon yo gonɗinɓe, ko inde honde Allah noddiri ɓe gonɗinɓe, Allah inni kadi honɗum aminu gonɗine. est ce que haray fewali ko woni ko ya ayyuha alladhina amanu, ko onon yo ɓe gonɗinɓe aminu tabite. subhanallah ay qur'an ko ɗum si Allahu inni walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. qur'ana o newinama fi wajitortoɓe ɓen yerle no woodi wajitortoɗo e qur'an. nam ya rabbi hunaka alladhina yatadhakkaruna bi qur'anika. wallah no ton e jiyaɓe ɗanɗantede maɓɓe wajitore oɗo qur'an maɗa ayo Allahu tabaraka wa taala. ko won noon kañum kadi ɓeɗo maki wo wondaninedema fa athir suhtahum alladhi yunalu bihi rida llahi, woni si tawi feere wo ala
awa suɓa ko tikkinta tagore nden weltina allahu tabaraka wa taala fa innahum radu anka ba'da hadha fa inhum radu anka si tawi kamɓe ɓe jaɓi weltanadema e golle maɗen wa illa fa ahwanu shay'in ridan man la yanfa'uka si tawi non ɓe jaɓali ya wawa famude ko ɓuri wondude e jasere kone weltinta jiyaɗo mandanteɗam o nafatama hay e huuɗe la yadurruka wala yanfa'uka weltina jiyaɗo mandanteɗama wawanama nafude wawatama lorrude tikkina allahu tabaraka wa taala taguɗoma warowoma immintinowoma landitoma golle ma ko golluɗa haray musidɗo julɗo haɗa ya wawa famude emba haray a jaasi idan noon ɗum beni so tawi ala feeru ala awa haray honɗum man la yanfa'uka ridahu wala yadurruka suhtuhu fi dinika wata ɗaɓɓu weleye on mo andantedema nafatama si o tikkanima nafatama kañum kadi ko diina ma si o weltanikema aray awa haray eto heɓa weleye allahu tabaraka wa taala ɓe maki wala fi imanika wala fi akhiratika tawa ɓeɗo jeeyaɓe ɓe wawatama ɓeydande ko gonɗinal maɗa ɓe wawatama ɓeydande kola kala maɗa ñande go musidɓe julɓe lan andi ko ɗo wonden e sakkitorade yumma men Aisha radiyallahu anha ɓe maki wa kataba aishatu radiyallahu anha ila Muawiya سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك ñandego yumma me Aisha radiyallahu anha ɓe windana letter e ɓeɗo wiyeteɓe Muawiya ɓe inni ko an yo Muawiya yo jang e kisal yo wonu e dow maɗa an yo Muawiya ɓe maki hare ɓawo ɗum ɗon min de Aisha mi nani nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maka wo wondanedema kala on e jiyaɓe ɓe mandantedema o ɗaɓɓi ko weltinta allahu tabaraka wa taala ga e ko tikkinta jiyaɓe ɓen yo wawu famude allahu tabaraka wa taala hare yonimo ko fawtanomo nafooreji ko iwrata yimɓe ɓen fo kala ko tawi ko nafoore ko habbitiɗa yimɓe ɓen allahu tabaraka wa taala yoni jonnowoma ɗum ɗon allahu on woni ko jontama ɗum ɗon ɓe makino si tawino o jeyaɗo o ɗaɓɓi weleye allahu tabaraka wa taala honno kan o ɗaɓɓi weleye ko weltinta yimɓe ɓen o tikkina allahu tabaraka wa taala allahu azza wa jalla accidaymo e yimɓe ɓen ɓe maki assalamu aleykum wa rahmatullah ko ɗum ɗo mi wolama an yo Muawiya faamu sa ɗaɓɓi ko weltinta allahu tabaraka wa taala ya waw faamude allahu tabaraka wa taala woni ko fawtoto kala ko marɗa haaju e yimɓe ɓen allah o jonnete kono sa ɗaɓɓi an Muawiya ko weltinta nde tagore ta tawi a wawata ɗum heɓude tikkina allahu tabaraka wa taala allah on accidete e tagore nden a heɓata ko faalaɗa ko ɓawo ɗon kañum kadi a haɓiday allahu tabaraka wa taala yumma men Aisha maki assalamu aleykum ɓe gayni lettere maɓɓe o musidɓe idel musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e lannitorade yewtere meɗen nden haray kala ko tawi feewi e muɗum no iwre allahu tabaraka wa taala kala wo ko tawi hino ɓoyli e muɗum no iwre min e cheytan haray allahu tabaraka wa taala kanko pottiɗo e faljugol haray noon en yeggitata ɗon hiɗen hiwro hajja Fatima mo Mouhammad Salihu Junior haray hiɗen hiwro moɗon buyi ɓe ɓandanteɗamo no wakkili wulnangol men ataye on e bisabu e nokku kala ko ɓe jooɗi haray hiɓe weltana
hiɓe duwana kamɓe pay koye maɓɓe koye ko wayno noon kañum kadi eɗen hiwro oustad Mouhammad Samba Thianguel mawɓe ɓandanteɗe ma ko kamɓe woni ko woni fi on togui kon fof ko kamɓe woni ko elti on togui ɗi fof ala yeeso ala ɓaawo si wona ko kamɓe woni yeeso ko kamɓe woni ɓaawo kamɓe woni e nokkeli ɗin fof ɓaawo nde Allahu tabaraka wa taala waɗi ɓe saabu e muɗum haɗa hiɗen duwanoɓe ɗen jarna ɓe ne Allahu tabaraka wa taala jurnata ɓe balɗe ɗen haɗa noon musidɓe en jonne e Cheikh Souleymane ɓe janggana en janggande sakkitinde nden ɓaawa ɗo musidɓe daren on mbiren jonde nden inchallahu jalla wa ala. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بأنني أنداد عبد الله المطرود مسيبه نعم كالمطرود يوندو سنجدك إن ما زال الشيخ ما زال الشيخ على قيد الحياة إي والله إن يجوني بيدو تشرنوبه بإنغورندان إي والله حالينو مسيبه mi yeggitali ɗon nena goto angom hajja maryama korka o mandanteɗamo heno yangade e jannugol oɗo qur'anul karim hunji oɗo qur'anul karim jangide no jannude ɓeɓe allahu tabaraka wa taala inni khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu haɗa hajja maryama korka hiwrama e nokku ko joɗorɗaɗo ange ɓe guure maɗa e fayɓe maɗa on weltanama ko wonɗon e darude émission on e kala wonɗo e darde émission on no duwana no weltana idan musidɓe julɓe ko ɗo wonden e haadude émission meɗen on illa toon ceerno Souleymane haray ko konnguli honɗi woni ko jogitoɗa e raɓɓiɗi ko fermita waray tigi tigi on wonɓe darɗo ɓen ɓe heɓali feerno ɓe daari ɓe fof no hiwraɗo no weltana moƴƴa aɗa ɗen yiro kadi oustad Mouhamadou Yero Diallo ɗen yiro kadi borom radio on ɗo e borom télé o Allah ɓeydanɓe ha ɓe heɓa nokkuyel wonani sifa bus amin amin ɓe nara en torama fof en fof e weltanama assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray onon kadi
émission gandal e faamu e Jama TV weltanike on duwanike on hare musidɓe ɗen tori ina Allahu tabaraka wa taala watta barki e ɓeɗo e barki e julɓen fof waɗa barki e mawɓe meɗen ɓen waɗa barki e mawɓe julɓe ɓen dikkena nawnuɓe ɓen okkora ɓe ala ɓen ɗen tori ina Allahu tabaraka wa taala yaññante e nokku on heɓen ko ɓuri ɗum ɗo ɗen tori ina Allahu tabaraka wa taala junnata balɗe jomo nokku on waɗa barke e maɓɓe waɗa barke ɓe guura maɓɓe dikkina kala wo ko nawni haray musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon ɗo tawi feewi émission on haray no iwri Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon e muɗum immorde faljere haare yo wawu famude ko bani adama taga tawa tawi o timma haare ko ɗum ɗon woni hoore e yeeso fof musidɓe julɓe so tawi Allah hoddiri en e yontere hande émission moɗon gandal e faamu e nokku moɗon télé Jama TV e leere men wowde nden aqulu ma tasma'un min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان